Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ubak W seorang working president ke HSPDP Mauthat Raishan Area Unit ulah kambat ulah keno bakat kum ke jinglap ke skim ke bala menjor dakat tin sop yeng ke basau pusan hakador ke basau hajar henyo spa sau po khandai UMLA ke Mauthat Raishan ulah sam syakipat ba dakatin lai pusan Ya kani ubak seorang ulah keren ke jingyalang peskemi kinongket kam jo ke HSPDP Mauthat Raishan Area Unit hakasing sajan jong katayo hakinshi. Ula ongru ngas ngau tenat banyu i hakilat social media badai tang UMLA jong ke konstituensi ke jongi uba ong bangam jubam sap ya ke pisa jong upat ba ya ke skim upat ba kani kadai ke por bakum kinong syong jong ke konstituensi kinkiu halaki jong kitenum. Katkum ke jinglap ke jongi ya ke jing shisha kaskim kabala approve dakatin kabasau pesan hakador kabasau hajar news pa nyop hakundai lasam sakipai ba tang dakatin lai pesan sipo lajlia mano lada pangswai kibriyo kiong la bang lajlia thlen Henry Shu Jilia Pinstang Sipo Kasyongdar Si Hajar Tam Kibaya Lai Banden Lai Hajar Tam Kadang Ban Hakato Kapla Jong Wemele Man Kabasam Skim Orang Ngang Ju Pendap Nakapla Anda mentang Lalab Lagi Jung Shisha kapla de kapla jompi kapisa jongi lada pi kantrai ya kaba pi shu pentap nim ai thap shu arjarar pulai kapor kun ginong song jong ka konsensi hi baro akwai kaba nak liang ka jongi niwan hamni rengkat bat kijing shisha nasu tenang banyoi ban nasu saronggu banyoi lagi sosial media badai tang wemeli jong ka konsensi jongi ubang bangan ju bansab ya kapisa jong upai ba ya kaskim jong upai ba namor wong ladang bansab ngamang sye ban duai kum Kristan kani kari kapor kapakum kinong syong jong ka konsensi kin kiu halaki jong kitru